Assalamu alaikum dostlar. Bu arpa Gissar YouTube baraqchasının qattallışları, jana görүүчүлөрү. Bugün alım şu bagajı Jalilip ustazdın kulağına geldik ile rahmatlık. Bugün öte pробка болуп атат. Уже жетелегеле пробка. Şunday dostlar. Уже o yaqtaran pробка. Buyurursa ulak Munavadır'ın arka betinde olsa gerek dep ketip atабыз. Бұл жақ там уже пробка. Уже арты üzüldük. Buyursa ulak bolған жерге келдік. O qırғыз үйлерге бар айтабыз. Ол жағында машина, ол жағында да машина. Şunday туғандар. Alam, ayaktan başlaydı mı? Çaydan başlayarız mı birinci? Tamam, o yeni bana da şu. Söyleyince yeni çok dedi. Bozuldu. İşte koydu da bana. Yaman şey. Ya aklımda mı diyor? Koy tamam böyle cip kaçıyor tabii. Ha? Ha? Qanday qiladi? Ko'tarib yuraverdim. Ava. Bu жағында тамақ беріп жатады екен. Мына ұстаздың тамақтары ішінде беріп жатады екен. Bu жақта көштер тартып жатады екен. Normal set.